Урматтуу Ош, Жалал-Абад, Ноокат, Өзгөн районунун тургундары, эгер сиз үйүңүзгө уста издеп жаткан болсоңуз, экрандагы номерлерге байлансаңыздар, Өзбекстандан келген ustalar бар. Фундаменттен күлүшкө чейинки бардык стройканын түрүн, сарай, үй, бардык нерсени кылган ustalar бар. Андыктан экрандагы номерлерге байланышасыздар. Мына ушул 30 секунд аралыгындагы номерге гана байланышасыздар тондар. Өзбекстандык ustalar деп номерин жазып коюңуз, ошого байланышасыздар. Байтуудан десеңиздер, дагы да арзынатып беребиз дейт тондар. Тондар, чоң бээ түшүптүр. 100 бою 165 дегиз, а? Бою 165 шат экен тондар. Баасы 250 миң сом додот. Көрөсүздөр. Шералда Нургазакан бейс экен. 250 миң сом дейт. Чоң бей экен тондар. Анча-анча аттан деле чоң бей, эгер жакшы атка коюп уруп алам дегендер болсо, быштып айталы экен, жаш дагы экен. Биздин экранда номерге байлансаңыздар, Нургазакан номери бар, беребиз. Акырын мына бейни көрөлү. Мына бей канча экен? 150 кем бар. Боз кысыр. Кысыр бе. 150 кем бар. Жашы жаңасы бе экен. Нормальный 15 калган болсо. Семиз бе экен тондар. 130 миң сом дейт. Дейт бар экен. Парындарым бар. 130 дейт. Кысыр дейт. Байтал канча экен? 100 миң сом. Жашычы? Жашы окшойт. Сетелеп шери келип калды. Акырын кулунду бейлерден да көрөлү. Бүгүн кулунду бейлер аз го. Кулунду бей канча экен? 140 миң сом. Ургач эркек тайы. Ургачыбы? Ургач кулун менен 140 миң сом дейт мына бейин. Саан мажа, саан окшойт да? Желин караңыздар, э? О, жакындатып жатайлы мына. Желини жакшы экен. Саан дагы дейт. 140 кем бар дейт. Минги дагы дейт ана. Минип саап ичип жүрө берет экен. Акырын көрөлү. Ассаламу алейкум. Мына кулунду бей канча экен? 130 Мынау жатқаны кулун мен 130 мынау, а? Эко. 130дан. Мынансы 150. Мына. Тайы 150, наркынсы 140 дейт. Барды кулуну белер. 130, 140, 150 экен да. Акырын көрөлү. Бейлерде айтып алсам, дейip койсо чатак болот. Kaç yırtık ya? Bağolda atıyorum ben. Kaç yırtık? 90? 134 mi? 131 olur ki onlar değil. Semizken 130 ming berdi açamda. Hazır naldağı bağıl attı. Mana. Kaç özünle ka? Kaç yırtı? Tatar yani. Kaç yırtı? Ha? 170 yırtı. Ne tartı? Ha, vallahi. Bağıl atken. 170 ming berdi attı abi. Semizken ha? Vallahi. Boş koydum. Mına kulundu bir kança eken? 130. 130. Urgaç erkek tayı? Erkek kulunu men 130 ming som deydi. Mına çoğun beyin aranızları. Mına çoğun beyi kança eken aka? 200 ming som. Kulun urgaç erkek? Erkek. Uzun var kança eme? Kança oldu mu valla? Bir cuma oldu. Tayı çoğun eken. Beyi özü de çoğun eken. Urgaç erkek tayı? Erkek. Mesela. Beyi çoğun eken. Mına buğa çeyinki olasın. Былтыр кыса. Канча? Мына тай канча экен?
200. Bir erkek. Erkek tay. Kalta tay ekan onlar. 200 deydi. Sonuna gel. Nakı benim. Bu açayım kullanım sen. Afrın valikasyon fotoğraf yapmak. Orta kalan kaç verdiniz? 67.500. Ne kadar? 67.500. 67.500 som talaş bol tatlı. 67.500. Orta bir dodat. Semiz ekan biroq. Vaqtga bağladık nani. Semiz, layday semiz deydi. Aqchasi qancha? 120 ming so'm. Aqchasi. Semiz ekan. Yaşıca? 7-8 yaş bo'lib qoldi, yaşqa. Semizlerden görelim. Semiz qancha ekan aka? 120 ming so'm. Yaşıca? Baytova. Baytova. Mana. Aha. Qo'ying. Andan da ko'p bo'lsa, ne deysin deganday bo'ldi ya. 103 ga berib aytam deydi. Yaşıca aka? 103 qulun tuğuş kerakli deydi. Qisir bu biroq. Semiz. Qancha ekan shuni? Ha, qisir semiz deydi. 120 deb 103 ga berib aytam deydi. Tamaşalab var birinchisinde gülüp. Kaç oldu? 3 oldu. 103 mü? 133. Ha, 133. 133 mü aldım dedin abi. Ne yapıştı mı? 133 'e sattım. 133 ketdi deydi. 133'e verdim. Zor verdim. Çok yan zor ekan. Aa, semiz ekan da. İlk qanday ekan aka semiz mi? Qancha deydi? 115. 115. Ha, semiz deydi. 115 ming dollar. Tay qancha ekan aka? 55 kem. 55 kem var. Urg'ach ekan. 50 kem var desek. Assalomu alaykum. Urg'ach. Urg'ach daydi. Chekidan ko'raveraylik. Assalomu alaykum. Satışdan. Qanchadan bo'ldi taylar? 65. Tegiziladi. 65'ten kemi var deydi taylarda. Akırın. Da baytallar kaçadan ekan aka? 70. 70'ten. Ekotengeler mi? Ekotengeler 70'ten kemi var deydi. Vardı mı? Vardı tak. Aldı. Gitti bu ne? Kaç oldu? 9500. 9500 oldu o. Bunlar diğer kekçinde. 9500 oldu. Yok özünde. Yok adam tatmayla özünde. 49.500 bu. 49.500'e alın deydi. Buna satılavıca alındı bak. Satılap. Kaça dotas bunu? 50 ortam. 50 ming dotas. Erkek ha? Erkek ya. Erkek tay. 50 ming so'm dotat yomdan. Dövesti. Buna 49 ming so'mga alınıp turibdi onlar bundan. 49 bo'ldi deydi. Erkek tay. Erkek tay. 49 deydi. Taylar qanchada ekan? 4-5 o. Aka. Aqsalari. Aqsalar qanchadan? 40 kam var. 35-40'dan tegiz aralash cho'ng kishi isine qarab bağolab deydi. 35'dan 40'ga cheyin deydi. Qanchadan ekan taylar? Ekotengelar. Eski urg'achchi. Ekoten urg'achchi 40'dan keyin bor. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ldi taylar? Taylar 40'dan kam var. Tegizlar. Erkek urg'achchi. Eko erkek, eko urg'achchi deydi. Tegiz 40 tanelik kemi var deydi. Da bilmiyorum yok. Assalomu alaykum. Qancha ekan? 50 ming. 50 ming so'm. Erkek urg'ach. Erkek. Erkek taygan 50 ming deydi. Sizlarmi? Qanchadan ekan bu? 40'dan kam var. 40 tane kemi var. Erkek urg'achlar. Urg'achchi var. Urg'achlar deydi. 40 tane kemi var deydi. Hay alındı o.
Satıldı mı? Qanchaga ketdi? 35'ke satıldı deydi. Erkek ekan. Tay qancha oldu aka? Satılmay qaldı deydi tay. Keterik bir ekan. Shunday tuğanlar bugun Özgön bazarında taylar, baytallar, bey baytallar shunday bo'lib turadi. Kanalga kattalıklar kattalıq. Onlar hakkında şu videoya birden like'dan basıp olunuzlar. Tinchlikda, amanlıkda bolunuzlar.